Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Tantanakushka kriqkunaman paqta nishka shimikunami ñawpa punllakuna kay pachapi kawsaqkunatapish Dioska mana kishpichirkachu, payta mana kasuq qhariyaqkunataka yakuwanmi chingachirka. Dios munashka shina kawsanata willaq Noellatami kishpichirka. Jesus me kishpichi, chaymanta payllata katini, ñukata kuyashpa, Jesus kallakita wañushka, chaymantami kantakuni, llaki pipish, alli pipish, chaymantami kantakuni, llaki pipish, alli pipish. Payllami kishpichi, ima tiyaktapis rurakmi, chaymanta hatunmi, pitapich kishpichi tukumi, chaymantami kantakuni, llaki pipish, alli pipish, chaymantami kantakuni, llaki pipish, alli pipish. Paymanta may hampis, kawsayta samayta charimi, tukuymi Jesus pa, uchilla hatunpish paypakmi, chaymantami kantakuni, llaki pipish, alli pipish, chaymantami kantakuni, llaki pipish, alli pipish. Jesuska ñawpapis, sarunpish kunanpish payllata, kallari tukuri payllata, chaymanta Jesusta katini, chaymantami kantakuni, llaki pipish, alli pipish, chaymantami kantakuni, llaki pipish, alli pipish. Jesuska mandalmi, paywanmi ñukapish mandasha, llakipish wakaypish illanga, Jesuswan sumakta kawsasha, chaymantami kantakuni, llaki pipish, alli pipish, chaymantami kantakuni, llaki pipish, alli pipish. Son paso imanalla kuyaq Dios bendeciachun pagi kikinkuna kay tiempota chikanchishkamanta Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaq. Kunanka rikushun wakin yuykuna Noepaq punllakuna pishinallata gentikuna kawsayta kallarishkata kawsakushkata. Chaypaqqa convidani ya Dios pakshimita mashkashun San Mateo capítulo 24 verso 37 manta 51 kama rizangapaq. Noé kawsay punllakunapi imashinami karka, runaychayuq tigramuna punllakunapipish chay shinallataqmi kanga. Dios manari yakuwan tukuchikpika, tukuykunami allita mikushpa, ubiashpa, kasaranakushpa, kasarachishpa kawsakurkakuna. Hatun wambuq wasiman Noé yaykunga punllakamami chashnalla katirkakuna. Dios yakichinkapaq kachashka yaku shamushpa tukuykunata tukuchinga kamaka, chashna imata mana yuyashpa kawsakurkakunallami. Runaychayuq shamuna punllapaqpish shinallataqmi kanga. Chay punllapika ishki runakunami chakrapi kanga. Shuktaka apanga, shuktaka sakingami. Shinallatak ishki warmikunapish kutakungami. Shukka hapitukunga, shukka sakiringami. Kankunapaq apu ima horas tigramunata mana yachashkamanta chaparakuychik. Kayta yuyarichik. Wasiyuq yayaka ima horas suwa shamuna kashkata yachashpaka chapashpa paypa wasita mana suwachinmanchu. Shinallatak runaychayuq chukapish kankuna mana yuyashka horaspi shamuna kashkamanta allichirishpa chaparakuychik. Mayhantek alli kasuq alli yuyayuq runa kanga. Sirviq runamanka karana horaspi karachun, rikuchun amu sakikpi chayta alli kasuqmi alli runa. Imallata rurachun mingashkata
amo tigramunga kama alli sirvikuq runaka pay tigramukpika kushikungami. Chay runataka amuka tukuy ima charishkakunata rikuq kachunmi churanga chashnataqmi kanga. Ashtawanpish chay millay sirviq runaka ñuka amuka manari shamungachu nishpa shungupi yuyangachari. Chashna yuyakushpaka amupaq kayshuk runakunata makashpa machaqkunawan upiashpa mikushpa puri kallaringachari. Chashna rurakukpika pay mana yuyashka punllapi mana yachashka horaspimi amuka tigramunga. Pay tigramushpaka chay runataka llakinayaqta makashpa mishkishimi hayakshungu runakunallawantaqmi hatun llakipi churanga. Chaypika achkata wakangami kirupish kaniringami. Kay shimikunaka tantanakushka kriykunaman iglesiaman purikkunaman pakta nishka shimikunami kan. Kallaripika rikunchikmi kay verso 3pika ninmi ñaqa kan willashkaka ima punllatik chashna tukungari. Kan kutin shamunatapish kay pacha tukurinatapish ima señalkunata rikushpata yachashunri nishpa payllata tapurkakuna. Kaypaqka Jesucristomi willashka parlashka karka señalkunata. Kayta tapukmi Jesucristoka rikuchirka imalla shamunata señalkunata. Shinapish rikuytukunchik kishpichik Jesucristoka kutichinmi kay verso 36pika kayta nishpa. Ima punlla, ima horas ñuka tigramuna kashkatatajka pi mana yachanchu. Hawapacha angelkunapish mana yachanchu, ñuka yayallami yachan. Shinakaqpika kikinpish ñukapish allimi kan imalla señalkunata rikuna yuyarina. Chaymantami maybalik kan kikin ñuka yuyipi charina. Diospaq shimipika apunchik Jesucristoka rimarkami Noepaq tiempopi shina kana kashkata. Chaymantami maybalik kikinpish ñukapish yuyarina tantanakushka kriykuna Jesucristo rimashkata. Jesucristo minirka Noepaq punllakunapi shinami hintikunaka kawsayta kallaringa. Shinashpaka rikushun wakin yuykunata wakin señalkunata imashinatik Noepaq tiempopika hintikunaka kawsakurkakuna. Chaypaqka allimi kanga ñukanchik ya Diospaq shimita rizana Génesis capítulo 4 manta 6 kama. Kallaripika rikuytukunchikmi hintikunaka Diosta riqsinchikmi nirkakunami. Shinapish mana kawsarkakunachu krishpataq, mana kawsarkakunachu huchamanta millaymanta karuyashpa. Riqsinchikmi Diosta nirkakunami. Shinapish millaypi huchapi paykuna kawsarkakuna. Chaytami rikuytukunchik y chayka kay punllakunapish chasnallatikmi tukun. Achka hintikunami iglesiaman purinchik. Achka hintikunami Diosta riqsinchik kriykunami kanchik ninchik. Shinapish ñukanchik kawsayka mana musukyashkachu. Génesis capítulo 4 verso 3 y 4 tarizashun kashnami nin. Ña unipimi Cainka chagrapi fukushka granukunamantaka kuna kashkataka mandak Diosman kunkapaq apamurka. Shinallatak Abelpish punta wacharishka alli wira ovejatami mandak Diosman kunkapaq apamurka. Chashnakukpimi mandak Dioska Abeltapish paypaq kushkatapish kushikushpa chaskirka. Chay puncha hintikunaka Diosta huyanchikmi nirkakunami. Shinapish paykuna krishkataka mana rikuchirkakunachu. Chay shinallatikmi kay punllakunapish hintikunaka kawsanchik. Diosta riqsinchik, Diosta huyanchik, kriykunami kanchik ninchik. Shinapish paykunapaq huchamantaka mana laduyanchu. Huchapi millaypi kawsakunkunallami. Iglesiaman purishpapish ya Diospaq shimita yachashpapish. Chay punllakunaka hintikunaka niqkunami kashka Diosta huyanchikmi. Shinapish paykuna krishkaka mana rikurishkachu paykunapaq kawsaypika. Chay shinallatakmi ñukanchik congregación iglesiakunapipish kay punllakunaka tukun. Krinchik nin, kriykunami kanchik ninkuna, hintikunaka iglesiapimi kankuna. Shinakaqpipish mana shunkumanta Diospaqwan mana kutirishkakunachu. Allimi kan ñukanchik yuyarina, Cain shina kawsakunchik, mana kashpaka Abel shina kanchik. Katik versukunapi kayta nin, chashna fiñarikpimi mandak Dioska Caintaka kashna nirka. Imanishpataq kanka ñawipish shuktak yarishpa yallitik fiñaringi. Allita rurashpaka alli nishkami kangi, ashtawanpish kan mana allita rurachunka, huchami kantaka mana allita rurachinkapaq shuyakun. Shinakaqpipish chay mana allitaka kanmari mishana kangi nirkami. Chay hipami Cainka paypaq wawki Abeltaka chagramun haku nishpa pusashpa rirka. Paykuna ña chagrapi kashpami Cainka paypaq wawki Abeltaka makashpa wañuchirka. Kikin ñukami aqllanakanchik allita rurashpa Diosta kazushpa kawsanata kay punllakunapish. Katikpika rikuytukunchikmi Noepaq tiempopika hintikunaka kutin kutin kasaraqkuna kashkata. Génesis 4:19 kayta nin, Lamejka ishki warmitami charirka. Chay warmikunaka shukka Ada shutimi karka, kay shukka Sila shutimi karka. Ya Diospaq munayka shukari shuk warmi kasarachun ninmi. Rikunchik kaypika Noepaq tiempopi kasarakurkakuna kasarachikurkakuna nishpa nin. Shinapish Diospaq munay Diospaq planmi kan kasarimanta pacha shukari shuk warmi. Shitanakuna waynayana apanakushpa kawsanaka mana rikurinchu ya Diospaq shimipika mana kanchu Diospaq munay chaykunaka.
Kaykunaka ñukanchik kichwa ayllukunapi hasin mana riqsishka mana uyashkami karka. Kunanka kichwa ayllukunapi tiyanmi chay shitanakuy divorcioskuna. Shinallatik ñukanchik congregación iglesiakunapipi chayka mana uyarirkachu ñawpa watakunaka. Shinapi chay mana alli espirituka ñami yaykushka nitukunchik ñukanchik kriq iglesiakunamanpish. Pushaqkuna imapish shitanakukunkuna divorcioskuna astawan mirarin ñukanchik congregaciones iglesiakunapi. Shinapish kallaripika mana chasnachu karka. Mana Diospaq munichu kan. Kankunallatik chawan shunqu kaqpimi chasna mandashpa killkarka ninmi rikuytukunchik kay San Marcos capítulo 10 versos 6 manta 9 kama kayta nin. Ashtawanpish Tayta Dioska kallaripi tukuyta rurashpaka karita warmitami rurarka. Chaymanta karika yaya mamamanta rakirishpa paypaq warmiwan tandanakushpa kawsachun. Ishkimantaka shuklla aychami tukunga. Ñamana ishkichu. Ashtawanpish ishkimantaka shukllami tukun. Tayta Dios chasna tandachishkataka runaka amatak chikan yachichun nirkami. Shinapish kay punllakunapika ashtawanmi mirarishpa katikun waynayana. Ashtawanmi mirashpa katikun chikan yana, divorcios. Kay punllakunaka ashtawan musu solterakunami kasaranataka ñamana yuyankuna. Apanakushpa kawsakunkuna. Rikushun imalatik kashka. Entendinakushpa ñukanchik huyanakuy mirakpika kasarasunchami. Mana kashpaka mana ministinchikchu papelta huyashkata rikuchinkapajka nishpami hintikunaka yuyita kasarinkuna y chayta rikukunchik. Chay espiritumi ñanishkashina ñukanchik kichwa ayllukunapi yaykushka kan. Ñawpakunaman mana uyarkanchikchu chasna yalli mana waynayanakuy shitanakuy tiyashkata. Shinapish kay punllakunaka ashtawanmi mirakun. Shinallatik ñukanchik tandanakushka kriqkunapurapi iglesiakunapipish chayka ñami yaykushka kan. Chay shinallatikmi kashka Noépaq tiempopipish. Dios manarik yakuwan tukuchikpika tukuykunami allita mikushpa, ubiashpa, kasaranakushpa, kasarachishpa kawsakurkakuna. Hatun wambuk wasiman Noé yaykunga punllakamami chasnalla katirkakuna. Dios llakichinkapaq kachashka yaku shamushpa tukuykunata tukuchinkakamaka chasna imata mana yuyashpa kawsakurkakunallami. Runaychayuk shamuna punllapaqpish shinallatakmi kanga. San Mateo 24, 38, 39 chayta rimakun. Shinashpaka allimi kanga kikinpish ñukapish yuyarina kutin wacharishkachu kangi. Kunanmi kikinka charinki oportunidadta Diospaqman kutirinkapaq shunqumanta huchuyankapaq. Allichinkapaq ima mana alli kashkata nitukunchik. Shinallatik Noépaq punllakunapi ima shina kashka kay punllakunapish kutin rikurin ashtawanka musikamanta rimashpa. Tukuykunami kantaqkuna kashunin. Tukuykunami musikata ruashuninkuna. Tukuy imapaqpish hintikunapaqka mana illanchu musikaka. Y chayta rimakun kay Génesis capítulo 4 verso 21 pi Jubal runamanta. Jabalka Jubal shuti wawkitami charirka. Jubalpaq wawa wawakunami arpapi tukaqkunapish flautapi tukaqkunapish karka. Musikamanta rimashpaka podertami música kacharin. Hintikunamun chayankapaq ima shina kawsanata, ima munashkakunata, ima yuykunata tarpunkapaqmi maybalik kan. Kay punllakunapi rikuytukunchik pikunatik ima shina kanataka mandakunkuna rikuchikunkuna, musikukuna, chi artistakuna, chi astawan riqsishka musikukunami ima shina churarinata, ima shina kawsanata, imata runataka rimakunkuna rikuchikunkuna. Ña shuk músico, shuk grupo kayta chayta ruran y chaytami hintikunaka katin. Paykuna shina rimashuninchik, churarishunninchik, paykuna imata rurashkata katishunninchik. Chaytami rikukunchik. Mana nikunichu tukuy mana allichu musikaka. Tiyanmi música y a Diosta hatun yachinkapaq y a Diosta allininkapaq, adorankapaq, alabankapaq música tiyanmi. Shinakaqpipish kay punllakunapika ashtawanka músicata hintikuna munanchik, ashtawan kantanata ninchik, Diospaqshimi Bibliata yachanata uyanataka mana munanchikchu. Mana kunkarinachu kanchik musicaka y a Diosta hatun yachinkapaq y a Diosta adorankapaqmi allichishka kan. Shinapish kay punllakunapika uyashkanchikmi imata kantashkata, pikunata allinishpa rimashkata kantukunapi. Mana y a Diosta hatun yachikun. Chaymantami y a Diospaqshimi Bibliapika rimakun kankunaka anchuychinin. Kankunaka mishkishimi hayak shunqukunami kangichi nishpa riman kantaqkunamanta rimashpa. Ñukanchik shunqupika Diospaq munayta, Diospaq shutita hatun yachinata mana riqsirina, mana hintikunapuñawpaqpi allinishka kanata mashkana. Shinapish hintikunaka ninchik kushichinmi, alajatami kantan, sumaq vostami charin, pay imalaya kawsaqpipish chaytaka mana rikunachu kanchik nishpami hintikunaka yuyanchik. Chasnakaqpipish y a Dioska imatatik yuyan. Achka kantaqkuna kantashpapish ama fiñachichikchu. Anchuychiklla nishpami riman Amós capítulo 5 verso 23-24 pika.
tukanakunapipish ama tukaychikchu. Ashtawanpish kankunaka uririkuq yaku, pugyu yaku mana chakirik shinapishmi kashkata ruranataka mana kungarina kangichik. Ya Diospak shimipi musikapi kaqkunamanka, koropi kaqkunamanka ninmi kashkata ruraqkuna kaychik. Diosta mashkashpa kawsaychik, ama gentikunapak ñawpakpi rikurinallat, sumak vosta charishpa, sumakta rimarishpa, alli kantachishkallamanta mana kanakan. Alli kuyurishkallamanta mana kanakan. Ñukanchik chayta rikunchik gentikuna y chaymanta allininchik, chaymanta shayachinchik. Shinapish ya Diospak shimi Bibliapika ninmi achka kantaqkuna kantashpapish ama phiñachichikchu, anchuychiklla. Tukanakunapipish ama tukaychikchu nishpami nin. Ya Dioska mana munanchu mishkishimi hayak shunkukunata. Ashtawanke Amos libropi huchachishpa katin kantaqkunata, tukaqkunata, paykuna mana allita ruakushkamanta o paykuna mana alli kawsashkamanta, chaymanta huchachikun. Chaymanta ñukaka mana chaskishachu nin, phiñachinkichikmi anchuychik nin, ama tukaychikchu mana uyananchu nishpa nikun. Kikinpak ñuka kawsay mana alli kaqpika Dioska mana chaskingachu. Kan sumakta dirigitukunki, kan sumak vosta charitukunki, kan sumakta alli profesional tukaytukunki, ima instrumentutapish. Shinapish ya Dioska ninmi, phiñachinkichikmi, anchuychik kaymanta ninmi. Y hasta kay capítulo 6, verso 4-5 pipish kayta nin, kankunaka marfilwan rurashka kamakunapimi dormingichik. Chashna sumak kamapi sutaqllata siririshpami samaringichik. Kankunaka kancha ovejamanta wira malta qhari ovejakunatapish, ashtawan wira wagrakunatapishmi wañuchishpa mikungichik. Flautapi tukashpapish, pinganayaqtami kantangichik. Imata tukanapi tukashpapish, David shina tukanchik yuyangichikmi. Kaypika ya Dioska riqsirka yacharka imashina kashkata. Paykunaka gentikunapak ñawpakpi alli nishka, alli chaskishka, alli kawsanallata mashkakurkakuna, sustarirkakuna. Mana paykunaka ya Diosta hatunyachina, Diosta servinataka mashkakurkakuna. Y chayshinallatik rikuytukunchik kay punllakunapi tawka kantaqkunawan, tawka ya Diosta alabashpa chikan grupo ministerio kunamanta rimashpapish. Shinapish allimi kanga kikin ñuka yurina ya Diosta alabashpa kay ministerio de alabanza pikashpaka shungumanta ya Diosta hatun yachina yuylla kana, paypak munaypi kawsana. Musikamanta rimashpaka tandanakushka kriqkunata pushankapakmi kanakanchik, ya Diosta adorachun, mana ñukanchikta allinichun, paytami rikuchina kanchik. Chaypimi achka Diosta alabaqkuna, achka korokuna, chikan ministeriokuna pandarikunkuna. Gentikuna allinishkata paykuna mashkakunkuna. Chaymantami rikuytukunchik, ima tonukunatapish, ima letrakunatapish churankuna. Gentikuna kushikuchun, gentikuna allinichun, ashtawan gentikuna chaskichun, ashtawan gentikuna riqsishka kanallata mashkakunkuna. Kutin tandanakushka kriqkunapish, ashtawan kushichik, ashtawan tushuchik, ashtawan animachik, chay musikukunallata o chay kantaqkunallatami kayanchik, comidanchik, chaykunatami uyashuninchik. Mana rikunchikchu, mana yurinchikchu, paykunapak kawsay, paykunapak testimonio imaleatik kan. Ima letratatik charin, ima tatik chay kantukunapika rimakun. Wakinkunaka shuktik tonukunata hapishpa letrata churankuna y chashnalla ashtawan kushichik, ashtawan animachik, chashna ashtawan riqsishka kankapakka. Mana tiyanchu paykunapak kawsay huchamanta millimanta laduyashpa kawsaqkuna. Y chayta kaypi rimakun Amos libropika. Chinallatik shuktik señal Noepak punllakunamanta rimashpaka kay punllakunapi chasnallatik tukukun. Génesis capítulo 4 verso 26 pinin, chinallatik Sethpish shukhari wawatami charirka. Chay wawataka Enos shutita shutichirka. Chay punchamanta pachami runakunaka mandak Diosta yurinata kallarirkakuna. Rikunchikchu kay ultimopi imata tinin, chay punchamanta pachami runakunaka mandak Diosta yurinata kallarirkakuna. Tukuripika kutin mashnakunati kishpirirkakuna. Kay punllakunapish achka gentikunami ima llaki, ima necesidad, ima problemakuna rikurikpika Dios pagman kutirinchik, Diosta yurinchik, Diosta mañanchik ninkuna. Shinapish asha punllakunapika sakirin, asha punllakunapika paykunaka laduyankunami. Diosta mashkay kallarishpapish, iglesiamun purikushpapish mana Diospag munayta rurkakunachu. Chaymantami rikuytukunchik pusaqkunalla kishpirishkata Noepag punllapi. Chayta nikun kay 1 de Pedro 3:20 pi. Chay wichkashka tiyakuqkunaka ñawpa Noé willakuy punllakunapi mana kasuqkunami karka. Wambu wasita Noé tukuy ruranka kamami Tayta Dioska paykunataka llakishpa shuyarka. Chay wambu wasipika pusaqkunallami yakullapitik kishpirirkakuna. Shinashpaka gentikunaka mana shunkumanta Diospagman kutirirkakuna. Diospagshimi willashkata uyarkakuna, chaskirkakuna.
Dios shuyarkanin, shinapish paykunaka arrepentirerkachu, shinapish paykunaka shunkumanta Dios pagaman kutirerkachu, mana chayta rikuytukunchikchu. Chayshina satimi kay punllakunapipish. Hebreos 11:7 pinin Noepish krishkamantami Tayta Dios shakita kachasha nikpika chay punllakunapi manarek ima chashna tiyashkata rikushpapish Diosta manchashpa wambu wasita rurashpa paypaq familiandek ishpirirka. Krishpallami payka kay pachapi kawsak millayta ruraqkunataka paykunata hatun llakipi hapi tukushkata rikuchirka. Krishpallami ima huchachina illaqta Dios rurana tukushkatapish chaskirka. Kikinpi ñukapimi tiyan shunkumanta arrepentirina, shunkumanta Diospagman huchuyana. Kay punllakunapika tawka pandata yachachikuna, tawka krichikkunami rikurin kay pichaypi, y chaymantami San Mateo 24:5 pika kayta nirka, achkakunami ñuka shutipi shamushpa, ñukamari kishpichik Cristo kani nishpa achkakunata umanga nirkami. Ama krichishka ama umashka kashun, shunkumanta tigrarishun kutirishun Diospagman. Achka hintikunami krigmi kanchik nirkakuna, shinapish mana kishpirishkakuna kashkata rikuytukunchik. Chaymantami riman pusaqkunalla kishpirishka karka. Shinashpaka Noepaq tiempupika rikunchikmi, shuktik rikuchik shuktik señal shinaka karkami. Hintikunaka krigkunami kanchik, krigmi kanchik Diosta yuraykunchikmi nikkuna karka, shinapish mana kishpirishkakunachu karka, mana Cristo Jesusta chaskishkakunachu karka. Chaymanta kay punllakunapish ñukanchik yuyarishun, ñukanchik congregaciones iglesiaskunapi mashnakunatik Cristo Jesusta shunkumanta krigkuna kanchik, y chayta kikin yachaytukungimi. Segunda de Pedro capítulo 5 verso 1 manta uriman me rimakun rikuchikun apunchi Jesús shamuna punllamanta parlashpa willashpa kikin ñuka yuyarichun. Achkakunami katikuytukunchik, achkakunami iglesiapi kaytukunchik, shinapish Caín runa shinami kaytukunchik, mana Abel runa shina. Chaymantami maybalik kikin ñuka tapurina imashinatik kanchik. Noé runaka mandak Dios rimashkata shunkumanta krishpami kazuyta paktachita kallarirka y a Dios imata rurachun nishkataka. Chinallatak ñukanchikpish shunkumanta krishpaka Dios imanishkatami paktachinata rurayta kallarina kanchik. Kumbidanimi Segunda de Pedro capítulo 5 tarizachun. Kuyashka krikuna kay kutinwanka ishki kutinmi kishkani, ishkindik kishkapimi konashpa kankunapak chuya yuyayman rimashpa yuyachishkani. Dios imanishkata willak, Dios paglla runakuna willashkatapish, kishpichik apu mandashkata willagrichun mingashkakuna, kankunaman willashkatapish, yuyaypi kawsachunmi chashna yuyachishkani. Tayta Dios shamuna punchata alli chaparakuychik, chay puncha utka chayamuchunka, ima allitapish ruraytukushpaka, tukuykuna alli rurakuychilla. Kuyashka krikuna, tukuy chaykuna chayamunga kamaka, ima mapa illaqlla, ima huchachina illaqlla, alli sumakta kawsashunchik. Chashna kawsakukta Dios hapichun, tukuy imatapish ruraytukushkataka, chay yuyi rurakuychilla. Apunchi Jesuska, kishpirichun shuyashpallami, manarak shamun, chayta yuyaringichik. Kuyashka krikuna, chashna tukuna kashkata kunanman yachashkamantaka, wakichirinami kangichik. Ñatak chay millaykuna pandata yachachishkata uyashpaka, allipish katikushkata sakishpa, paykunata katingichikman. Chaypak rantika, mana huyipaqkunata, ñukanchik apu kishpichik Jesucristo huyaq kashkata ashtawan yachashpa payta riqsishpa katichik. Kunanpish wiñaytapish payka sumaq yachishka kachun, chashna kachun. Kaytami apostol Pedro kikinman ñukaman yuyachin. Kayta amatik kungarishun. Chinallatik katikpika rikuytukunchikmi Noepaq punllakunapika yallitik millay, yallitik hatun llaki tiyashkata. Millay hintikunami karka, mana allitami rurayta kallarirkakuna, y chaytami kay punllakunapipish rikuytukunchik. Chay hintikunaka manatik Diospagman kutirirkakunachu, millayta huchata rurashpami katirkakuna ashtawan, yalli hucha yalli millimi mirarirka kay mundo kay pachapika. Kay pachapi kawsak runakunaka yallitik millayta rurashpa kawsakuqtami mandak Dioska rikurka. Paykunapak shungupika yallitik millayta rurana yuyillawan hunda kaqpimi ashtawan millayta rurashpa kawsarkakuna. Génesis capítulo 6 pi kayta rizakunchik. Kay punllakunapi rikuytukunchik chayshinallatik kashkat. Ashtawan rikuytukunchik kay Génesis capítulo 6 verso 11-13 kama kayta nin. Kay pachapi kawsaqkunaka millayllata chawan yashpa yallitik millayta rurashpa kawsakuqta katayta Dioska rikurkami. Kay pachapi kawsaq tukuy runakuna chashna yallitik millayllata rurashpa kawsakuqta rikushpami Tayta Dioska Noetaka kashna nirka. Kay pachataka runakunandik imalla tiyaqkunandikmi
tukuyta chingachigrini. Paykunallataq millay munayllawan junta kashpa yallitik millayta rurashkamantami kay pachapi tukuy kawsaqkunata chingachigrini. Y a Diospaq shimita parlakukpi willakukpipish manatik arrepentirkakunachu, manatik creerkakunachu. Chaymantami ya Dioska achkata llakirirka. Kay punllakunapish ashtawanmi ñukanchik ayllu llaqtakunapi kriqkuna mirarishka. Shina kaqpipish imamantatik ashtawan llakikuna shamun. Ñukanchik kay Ecuador llaqtapika sarunkuna kaniqkunami karka 10% llami kriqkuna nishpa. Kunanka nikunkunami 20% mi kriqkuna. Shinapish llakika, shinapish ashtawan huchaka mirashkatami rikukunchik. Imatik tukushka mana shunkumanta arrepentirishkamanta, mana shunkumanta y Diospaqman huchuyashkamanta. San Mateo capítulo 7, 13, 14 pirimakun ishkiñanti ashkata. Nikon kichki punguta yaykuychik. Chingarinaman yaykuna punguka hatunmi. Ñampish purinalla hatunmi. Achkakunami chayta yaykukunkuna. Ari ninkunami kriqkunami kanchik. Iglesiamun purinchikmi. Shinapish rikuytukunchik paykunapaq kawsayka hatun ñampi purikushkata. Ashtawanpish wiñi kawsayman yaykuna punguka kichkimi. Ñampish kichkimi. Wakinkunallami chay ñampika yaykunkuna. Cristo Jesusta katina, Diospaq munipi kawsanaka kichki ñampi shinami kan. Kichki ñampika sinchimi, kichki ñampika mana hawallachu, yuyipi purinami kan. Tiyanmi llakikuna, tiyanmi problemakuna, shinapish alli ñampimi kanchik. Chaytami ñukanchik yuyipi charina kanchik tukuykunallataq. Kati versukunapika rimakunmi ima yura kashkataka granupi riqsinallami. Kikinpaq ñukapaq kawsaypimi chay alli granukunata fukuna kanchik. Aycha munaymanta lluqshishkakunaka mana kanachu kan ashtawanpish ya Diospaq espiritupi mandakushka yuyachikushkamantami granukunata fukuqshina kawsana kanchik kushikuywan khuyaywan llakishpa suyanata yachashpa mana utka fiñarishpa tukuy chaykunata rimakun. Dios mandakunmanka mana tukuykuna yaykungachu. Iglesiapi purikuytukunki, iglesiapi kayta chayta ruytukunki ima ministeriopipish kaytukunki shinapish ninmi Dios mandakunmanka mana tukuykuna yaykungachu. San Mateo capítulo 7 verso 21 pi kayta nikun. Ñukataka apunchi Jesus nishpami purinkuna. Chaykunaka mana tukuykuna hawapacha Dios mandakunmanka yaykungachu. Kikin ñuka nitukunchik, kriqmi kani, iglesiamun purinimi, ofrendakunimi, kayta chayta ruwakunimi. Chaykunawanka mana kishpirishunchu. Ashtawanpish ya Diospaq munaytami kikin ñuka mashkana kanchik. Tukuripika, Noépaq punchapika, mana creerkachu Noé parlashkata, Noé willashkata. Noéka ñawinchirka chimpapurarkami Diospaq shimiwan Dios imata nikushkata, paykuna millayta huchata ruwakushkamanta. Shinapish gentikunaka mana chaskirkachu. Chaymantami pusaqkunalla kishpirirka. Chayshinallatikmi kunan kay punchakunapipish. Shuyani kikinka Dios imata rimakushkataka crechun chaskichun, shunkumanta Diospaqman huchuyachun y payta servishpa paypaq munipi katichun. Ñawpa punchakuna kay pachapi kawsaqkunatapish Dioska mana kishpichirkachu. Mana riqsirikpi, mana shunkumanta Diospaqman kutirikpika payka mana kishpichingachu. Kay punchakunapish chashnallataqmi. Payta mana manchaq chay runakunataka yakuwanmi chingachirka. Dios munashka shina kawsanata willak Noéllatami kayshuk kanchiskunandikta kishpichirka. Segunda de Pedro 2:5. Noéka kashkatami parlarka, kashkatami willarka. Diospaq shimitami parlarka. Gentikunaka mana chaskirkachu, mana kirkachu. Chaymantami pusaqkunalla kishpirishka. Kay punchakunapish chashnallatimi kan. Huyashka uyaq, chaymantami kikinta kunanka convidani. Cristo Jesuspaqman shamuy. Shunkumanta kutiri, shunkumanta arrepentiri y payta kati. Pay munashkata ruray. Chashnallami kishpirishun. Kay punchakunapi rikukunchik uyakunchikmi tukuylaya hatun llakikunata. Imashinami Noé por tiempopi tukukurka, chayshinallatikmi rikukunchik uyakunchik. Shinashpaka convidanimi chayta yuyita hapishpaka Diospaqman shunkumanta kutiri. Diosta mashkay, Diosta kati, Diosta sirvi. Shinapish ama kikin ñuka munashka shina. Tukuypimi Diospaq munayta katina mashkana sustarina kanchik. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.